mangke wong pulungan salaksa pada paksa bisa kalah ring winaya ke yakin wagami nganiti nayawit pada kalawan rekhas pati sang siptanya kanis daning mengaku dan gawayu akne dekap mahajana yakin manawa dan trayogya pituhun dekapi rasa ngeno tameng praja ne mangkin kumpulang jatmane dasa tali sane sami wicaksana yen ing kasor sejroning dados pangoreg sang kadi punika kebaos pradnyan mebaos tas-tas tur pradnyan ring niti setanding ring ide begawan Rospati kasinahannya dahat niste punika anake sane mengaku-ngaku nenten kekardine nantuk ide sang meraga utama kadi puniki indek sesana manune patut pisan pisinggi kagugonin oleh ide sang kainggilang ring jagate. Sekarang kumpulkan 10.000 semuanya orang bijaksana. Jadi penantang kemudian kalah. Yang mengalahkan seperti itu dikatakan pintar berbicara dan paham benar dengan niti atau aturan moral. Sejajar dengan beliau Begawan Respati. Sangat jelas nistanya orang yang mengaku-ngaku pintar itu tidak disukai oleh beliau pribadi agung.
Manusia yang melaksanakan kewajiban seperti itu, yang mengalahkan 10.000 orang bijaksana, patut sekali diangkat atau dimuliakan, dipercayai oleh Beliau yang dimuliakan di bumi.